Jerane, ovo neki ko oluci. Ko da nije auspuh, isto koja su oluci, čovječe. Šta je ovo? Nije ništa strašno. Poštovanje, dragi gledalci. Evo, krenuli smo u selo u potragu za pekmezom. Jabukovim pekmezom, pravi pekmez. Tražimo. Džanina mama izrazila želju, treba joj pekmez, odnosno traži joj se pekmez. Pa smo krenuli da... Velik pozdrav za sve vas. Nemoj da govoriš Džanina mama, bit ćeš napadnut. Odmah ćeš biti napadnut, vidi Džanina mama. Pa što ti moraš spominjati Džaninu mamu? Pa što ti Džaninu mamu? Što se ljudi danas poštuje punica? Što se mora voliti punica? Pa mora se voliti, zato što vam je rodila ženu. Poštuje se sve, ba, hajde. Ali bit ćeš napadnut. Ma joj, ima punica. Gdje vole ljudi punice, ba? To... Pa ljudi ne spominju, ljudi punici. Hajde ba, pa spominjemo radi filma. Zašto se prave balkonska... Da kažem ljudima zašto sam krenuo goru selo. Zašto se ljudi prave balkonska vrata bez terase, onu, a da bude i drugi sprat ili treći, nebitno. Pa za punice, čim otvori, sretan put punice. I u provaliju, znaš da li? Idemo u potragu za pekmezom, nemamo pojma. Gdje ćemo ga naći, nemamo ciljano, pitat ćemo, znači, redom ljude, jer to ljudi u selima rade, prave i tako da ćemo pokušati da pronađemo, tako? Ma da, ljudi, eto, da nađemo pekmez, pošto njoj stvarno treba za zdravlje, ne koristi onaj kiseli, ali koristi od ovih nešto između ono slatke kisele jabuke, ali da bude ono baš original, to vam je ono koji s medom, samo med je još teže naći. A idemo mi da vidimo kod kog ima i ljudi koji pošten, morate biti pošteni u proizvodnji pekmeza. Znaš koja marka pekmeza je najbolja? Puma. Puma? Puma, crni, mora biti crn. Znači sve ovo, ako bude ris, ovo, znači pumin pekmez je najbolji. To je to. Idemo Raja. Pa gdje si ti pošao? Jesi ti pošao u selo ili si pošao na svadbu? Idemo Raja u potragu za pekmezom. Evo ovako ćemo mi narode. Riješili smo da idemo u ovo selo tamo preko, evo vidite, idemo preko gore, ovdje nema mnogo kuća, tamo ima više kuća pa možemo nekog i pitat. Evo narode, ovdje smo dobili informaciju da ima u ovoj kući pekmeza, Džana ode da vidi sa komšincom, evo kaže ima. Pošto ti je, daj smaraka, jel od pravi? Ovdje 20 maraka, znači cijena je malo veća, znači daj bolji pekmez. Evo ga, evo do. Hajde žena ti, koliko ćeš? Pa kilu. Kilu samo. Kilu samo. Žena misli da ljudi inače vole da prodaju što više, logično. Žena je se zasmijala kad je kilu rekla. U selu je narod inače gostoljubiv, veoma gostoljubiv. Evo ova kuća baš žena iznosi, evo vidite. Džana ga miriše, degustira. Hvala, da budeš zdrava i živa, jako bude pa ću opet doći. Ja, evo. Hajde, lahmano te sadle. Dragi gledalci, zastali smo ovdje nešto interesantno da vam pokažemo. Pogledajte na kojoj smo mi nadmorskoj visini. Evo vidite, dole ispod je naš grad Živinice. I ovdje, ovo drvo vam je banana, nevjerovatno. Znači, banana na ovoj nadmorskoj visini. Banana uspijeva. Pa ima li plod na njoj bude? Ima uzale plod, 3 ploda, nije narasta. A male narastu. A koliko je stara ona već ovdje? Od proljeća. A od proljeća? A koliki je bio, jel stubić ono, jel mali taj prisad? Aha, pola metra. I sljedeće godine ako Bog da bit će banane, jel? Neće, za 1-3 godine.
A za 3 godine budu banane. Vrlo interesantno. Nisam prvi puta vidim da... A ovo ovdje, ovi cvjetovi, jel to ti Adam ima leva? Nema. Ja imam Adam, ali nemam Evu. Pa kažu da ima i Eva, on nešto plaće. Plaće za Evom, neće ako nema. Ove su mi nekak više ono ko ukrasne, jel da ono? Da negdje ovako poslaže se i... Ja sam kod dijete volio ovu bundu da kotrljem nizbrdo, ali niko mi nije dao. Ili da vadiš kušte, nije mi niko dao da je gurnem. Eto, kako se gleda? Halaliću. A sad, evo kaže halalče jedno da gurnem. Kako se gleda ovo, jel dobro? Jel se ono... Pa ne znam sad, ima i ono... Ko Bostanka, istoj. Ali ja znam da u nekim košpe ono budu, znaš, ukusne dobre, a negdje budu ono mekane, nisu izačene. Imam ja tu košpe, bez onih, samo košpe. Aha, samo košpe, nema ono... Joj, Džana, ljudi, vidite narode, uvalila se na kafu ovdje. Pogledajte kako je u selima veselo. Čujete muziku dol negdje? Negdje u podnožju. A? Med je tu. Nije med. Da probam ovaj. Ali nije za tebe tu, za tebe je samo med. vidim kakav je. Kako je dobar, hej. Stvarno je vrh. Nemam riječi. Ovo ja volim, ali sa domaćim hljebom, ono umočit. Domaći hljeb, to obožajem. Stvarno je vrh. Ne znam što nama nisi kupila, to sad stvarno me čudi. Ovoga Pekmeza. Pekmeza. Pa nemoj piti tuđi, trebaš se vratiti kupce. Pa znam, ali trebala si uzeti i nama jedan, stvarno. Dobar, jel da? Kažem. Pa jel, trebali smo uzeti od ovih. Žena se začula što kupuješ samo jedan. Da vam pokaže, Braja, ova kuća nam je interesantna ovdje. Pogledajte. Fino se čuva. Kao tradicija neko je održaje, vidiš. Koliko li je stara, čovječe, gledaj ovo. A, neko održaje, stvarno imaju prozor i dole su farbane. Ne možemo ući zatvor, je li zatvorena kapija tu? Pa je. Otvoren prozor, možda ima ko. Volio bi ući tamo malo da pogledam, ja volim ove stare kuće, stvarno. Evo me, mami, šta ima? Nema ništa. Jesi mi dobro? Dobro je kako ste. Evo me negdje Buda prazni ruku, nabavila sam ti onaj pekmez dramički. Ja. Šta radite? Vidim, uživate, ovdje sjediš. Pa gdje si ti, draga kuno? Šta ima, jesi dobro? Nije ti dugo došla? Ja, ali ja njoj pjevam drugarice, nerođena seko, volimo se, čulo se daleko. Ja, čekaj, izmazala sam te. Šta ima, jeste mi dobro? Ja. Pa eto, neke vidim uživate, tu je kafica, jeste popile već? Ma eto, ja. A već ste popile. Donijela ti ja pekmez. Ja. Pa nisam htjela, rekao da, ali hajde, nema veze, rekao kad je tu i kuna, pa eto, neki ona vidi miris pekmeza, hajde. Prvo, hoćeš probat? Kaškom, da. Hajde kaškicu. Hajde vidi, valjalo. Okej. Ha? Jel to taj što si htjela? Za 10. Prošli put je bio loš, jel tako? A sad? Dobar, za 10. Za 10. Hoćeš i ti probat? Hoćeš drugu kaškicu, ja donesem, pa probaj malo.
Ajde, da vidiš. Da se mi proba. Čekaj, donesemo jednu kašiku. Daj mi jednu kašiku. Prošli joj Tahira prodala i ona je njegu motala kod one opake kuge pa joj nadjeli korona. A ona na pijaci dolu. Da se ne vidi kakav je. Kad sam ja probala, on je zagorio u tablu. Dušu vragu prodala, pusti kraj. Moj naroda i tako. Nije to tako dobro. Evo ljudi kašikice. Da danemo Ivan, da ona proba. Stvarno, Boga mi je dobar, da znaš tako, nisi jela bolje. Reklama pekmeza. Ha? Reklama pekmeza. Jao, ono. Da čujem sad. Pošto oba dvije ste probale pekmez, da čujem kakav je pekmez. A ja sam mama osjetila po mirisu da je on onaj baš što si htjela. Ja, dobar. Ja. Znači, dobar pekmez. Ja. To je ko ono nekad, jel da je Hanka što je se peklo i što je bilo? Ja. I šta ima još? Saldina, bilat, jel? Bio. I čekaj, malo sjednem ovdje kod vas, samo ti kažem. Da ja malo ovdje kod vas uvalim. Vi ste, Boga mi sjela, a ne kažete, de Džana i ti malo sjedi. Evo i mene. Ja. Evo Raja, nalazimo se, znači, kako vidite kod moje mame, naravno i kod moje ikone, mi smo pojeli, samo da znate, kilogram soli. Moja mama i ova ovdje kona, što su se, ti dvije što su se naradile poslova i što ste ispatili u životu, ja mislim da niko nije. Možda ima ne. Boga mi nema. Jel ne izgleda dobro? Što se tiče i braka, što se tiče i svega u životu. Boga mi ste se oba dvije, znam. Slabo je sad tako je žena. Kad se sjetim prije, kad te dođemo, pa ti dođeš s posla, pa opet čovjek nije ono kako treba ni da je sve i opet valja se, ja, izvest, što se kaže, porodcu naput. Ja. Ali eto, hvala Bogu, opet je dobro. Saldina je u Americi, Mirnesa je udata ovdje, ja, u Babunovčima, ja. Eto, ovom prilikom, znači, selamimo, pozdravljamo Saldinu, Mirnesu, veliki selam naravno i od moje mame i od vaše mame i poseban ide od mene i od Nerke za vas. I za nje Hankine zetove i sve. Ja, za zetove, naravno, za zetove, za Saldinu, za Mirnesu, za sve. A oni Krajišnik joj je sin, ja zovem. Isto koji sin. Da, Hanka ima zeta, samo da znate koji je ono grad ovdje u Krajini. Iz Velike Kladuše, znači. Boga mi, Saldina je ali kažu za... Ja sam mislila da on je iz Sanskog mosta čovjek. Nije, iz Kladuše. Jel da je blizu je to, u blizini, ja. Pa ja. I tako da... Eto, vi kako vidite, on nije dvije ovdje uživaju, piju kaficu, nisu se dugo, a meni je to nekak i neobično, ja kad vidim da tebe nema, znam da ste čitav život bile zajedno. I što se kaže, mati bez tebe, ti bez nje nikad niste pitu pojela. Život nije. Ja. A Saldina, da kažem za Saldinu, Saldina kaže da ju niko ne može napraviti pogaču i maslanjak u ti mam, u pitu, što se mota. Znaš ona dođe maksus da mi mati napravi pogaču i to. Ja. Sva se jubka odmotaje. Ja, svaki onaj list se odmotava, ja. I tako. I mamo, jesi lijekove popila danas? Jesam. Jesi? Ja. Jel imaš sve lijekove? Imam. Ja. Ima Majša mi digla neku večer preksudnu. Tiče, daj mi elektronsku, slabo se ti vrineš za terapiju, ma pusti me kraju iz terapiju. I ona ponijela i Boga mi digla. Ja. Nekad ti digneš, nekad ona. Nekad i ovo, dok je bila kod kuće, a sad je bila na moru. Brinete se za one, ne imam riječi. Ja. Pa šta ćemo, mamo, i ti se brinula o nama kad smo mi bile male. Di smo mi, kuda smo se mi smo bile male, pa ona se brinula čitav život. Ona je izabrala uvela da to ona ne vojela djeta za mnom, izabrala. Ja šta?
ali opet da mi je Bog živ. Ja. Evo opet kaže, iako izdeverala u životu i u braku, opet kaže da je Bog dom živ. Selam im, pozdravljam sve ko nas gleda. Veliki selam, veliki pozdrav od nas. Naravno od moje mame, od moje najbolje ikone, Anke. Eto. Eto, to bi bilo to. A vi udarite like, zapratite naš kanal ako ste novi na kanalu. Ako vam se sviđa video, podijelite video. Ako vam se sviđa ljudi pekmez, možete vi me nekak javnut pa ću ja otići po pekmez kod žene kod koje sam bila, vrlo ljubazna domaćica, pita ona mene gore kad sam ja bila na licu mjesta, pa Džana, hoćeš ti kilogram više ili ćeš više, koliko ćeš ti kupiti pekmeza? Žena misli, sad ću ja kupiti 10 kilograma. Ja uzela jedan, rekao, hajde da probamo, pa ću ja doći opet kod tebe ako nam zafali, jel da? Eto tako, ako budete pravili ove pite halvuše, naravno ja ću u sljedećim videima praviti neke slatkiše s tim pekmezom, pa vi ćete to sve moći da gledate. Ništa, eto, veliki pozdrav od moje mame i od Kone za sve vas, volimo vas puno. Džana i Nerko, čao!